This is AM Audio Air Upas Kalbar featuring DJ Belalang Sawah Support Chicken Energy and Fata Faciru Productions Remix. Sakitna bila tresnana etina sakit hati terus tak kelar pula rasana tu terkena berkebedering laina kalau pada janjina setro tak pesa. Janji bani dekan dan gada datang turun ajeling tiga waduan bila pun ate esaken tak bisa boleh esaporan lebih bagus tak pengen aku bang toasar du sakena. This is AM Audio Air Upas Kalbar featuring DJ Belalang Sawah Support Chicken Energy and Fata Faciru Productions Remix. Sakitna bila tresnana etina sakit hati terus tak kelar pula rasana tu terkena berkebedering laina kalau pada janjina setro tak pesa. Janji bani dekan